bapala pesaloma e latelang, pesaloma ya 124, temana ya ntlha go fitlha go ya borobedi, Psalm 124 verse 1 to 8. Mme yone e re a go bakwe mogolodi wa Israele, e buisega ka tsela e latelang. Fa e ka bo e ne se wena morena yo o neng wa re emela, a Israele a re jalo. Fa e ka bo e ne se morena yo o neng a re emela, jale fa ba re tsogela. Foo ba ka bo ba re meditse re sa phela, jale ba re tukela bogale. Foo noka e ka bo e re gogotse, metsi a ka bo a re bitile. Foo metsi a gogomogileng a ka bo a re khurumeditse. A go bakwe morena yo o sa re tlogelelang go garolwa ke meno a bona. Mewa ya rona e falotse jaaka nonyane mo mmutlwaneng wa mothaisi. Mogale o kgaogile, mme rona re falotse. Thuso ya rona e mo leineng la morena modiri wa legodimo le lefatshe. Amen. Phuthego a ropeleng gape sefela 253, Hosanna 253. Hoja ke sena wena Jesu moloki e motle, hoja e se wena ruri nka bo ke fela, nka bona ka e tshwarelo ya dibetsa ka tse ngata. Hosanna 253 ka mafulufulu. Hoja, 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 hoja,
bohlano, Psalm 104, verse 1 to 5. Yona e bua ka go baka Modimo ka ditiro tsa tlholego. Baka morena mowa wa me, morena Modimo wa me o mogolo thata, o apere kgalelelo le borena, o ikapesa lesedi jaaka kobo, o phuthulla legodimo jaaka lesela la tente, o aga maago a gago a bogodimo mo metsing, o ntsha marukoloi ya gago, o tsamaya ka diphuka tsa phefo, o dira diphefo barumi ba gago le dikgabo tsa molelo badiredi ba gago, o beile lefatshe mo methaong ya lone, gore le seka la tshikinyega ka motlha ope go ya bosakutleng. Amen. Phuthego a ropele Modimo wa rona e le moretlamedi, morethusi, morebabaledi, moretsamaishi, moreboloki, morebupi le morekgakolodi. Hosanna 174. Ke utlwa lerato ke taima madi, ke bona le setlhabelo se ntlisetsang kgotso. Lerato ke lebella pesalema e nngwe e latelang, pesalema ya mabedi le boraro, Psalm 23. Morena ke modisa wa me. Morena ke modisa wa me, ga nkitla ke tlhoka sepe. O mphutisa mo mafulong a matalana, o nkgagela kwa metsing a tapoloso. O lapolosa mowa wa me, o ntsamaisa mo ditseleng tsa tshiamo ka ntlha ya leina la gagwe. Le fa ke tsamaya mo gorogorong wa moriti wa loso, ga nkitla ke boifa bosula bope, gonne o na le nna. Tsamma ya gago le sekokotlelo sa gago di a nkgomotsa. O baakanya bojelo fa pele ga me go lebagana le baba ba me. O ntlotsa tlhogo ka lookwane, senwelo sa me se tletse se a penologa. Ruri molemo le boitshwarelo di tla ntshala morago ka malatsi otlhe a bophelo jwa me. Ke tla nna mo ntlong ya morena go ya bosakutleng. Amen. Phuthego Hosanna ke 264. Ke na le modisa ke tla be ke tlhokang.
mpapalla le bophelong jona mme ke tla tlhola ka mehla ka ntlong ya Morena. Amen. Phuthego lekwalo la Genesis e leng la ga moporofeta Moshe kgaolo ke ya ntlha e bua mafoko a reng Modimo wa fela o re a re direng batho ka fa setshwanong sa rona ba ba tshwanang le rona gore ba laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tsa legodimo le diruiwa le lefatshe lotlhe le dilo tsotlhe tse di gagabang fa fatshe. Jaanong Modimo wa tlhola batho ka fa setshwanong sa ona, wa ba tlhola e le monna le mosadi. Modimo wa ba tshegofatsa, Modimo wa ba raya wa re atang lo ntsifale lo tlale ka lefatshe lo le laole lo buse ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tsa legodimo le diphedi tsotlhe tse di gagabang fa fatshe. Amen. Phuthego ka sebaka se re tla emelela ka boikokobetso re dire netefatso ya seriti sa botho, the affirmation of human dignity. Re tla bua bo botlhe ka nako e le nngwe. Hosanna 334 o ntadime ka lereko Morenaka o shwele ka baka laka Morenaka. Nkapesa ka mohau Morena wa ka, ke molopolla wa hao Morena wa ka. Phuthego re a ko molaong wa Modimo, mme re tla kopa bana ba botlhe ba eme ka maoto fa bagolo bona ba tlhwaya tsebe ka gonne ke molao wa Modimo. Gona re o bona mo lekwalong lwa ga Lefitiko kgaolo ya 19 temana ya ntlha go fitlha go ya 4, Leviticus chapter 19 verse 1 to 4. Morena a ba raya Moshe a re, bua le phuthego yotlhe ya Baiseraele o ba re o re, nna boitshepo gonne nna Morena Modimo wa lona ke boitshepo. A mongwe le mongwe a boife mmaagwe le rraagwe, lo tlhokomele bosabata ba me, ke nna Morena Modimo wa lona. Lo seka la ineela medimo ya boithamako
le seng go itirela medimo e e bopilweng ke nna Morena Modimo wa lona. Amen. Hosanna 122, tumelo ke na le yona, empa le ha go le jwalo ke ntse ke rapela ke lla. Morena o kutlwele botlhoko le boitshwarelo o bo pelotelele o bo pelontle jo bogolo ga ka ke a nna bogale ka metlha yotlhe le seng go galefela ruri ga re direla ka fa maleong a rona le seng gore bosulusa ka fa ditshamollong tsa rona gonne bopelotlhomegi jwa gagwe bo bogolo mo go ba ba mmoifang jaaka legodimo le okame lefatshe o tlosetsa ditlolo tsa rona kgakala jaaka botlhabatsatsi bo le kgakala le bophirimatsatsi. Phuthego a re ka re dumela gore di be di teng le gore re eletsa gore dibe tsa rona di tlosiwe gore mewa ya rona e nne e mentle a ka ga jalo mongwe le mongwe ka molomo wa gagwe a ipobole boipobolo jwa tumelo ya bokeresete ka gore ke dumela go Modimo Ntate ya maatla otlhe. Ke ngwana wa hao bitso la hao le rokwe morena ka ke inela wena temana 1 2 3 4 le 7 and 8 Hosanna 250 Yeah.
ka sebaka sena ke sebaka sa hore re dumedisane le gore le fa go na le baeng ka mo kerekeng re kgone go ka ba dumedisa re ba amogele. Ke tla kopa sefela kgotsa chorus mo phuthegong se se maatla se re ka dumedisanang ka sona pele ga re ya ko lefokong la Modimo. Go na le mantswe a reng go robala ke thato mme go tsoga ke mogau wa Modimo. Ee, phuthego ra ko lefokong la Modimo le le tshelang. Moporofeta Jesaya ha bua mo chapter 55 a re go ne lefoko la me le dira jaaka pula le semathana di fologa kwa legodimong di sa boele teng mme dino tsa lefatshe di le medisa di le tlhogisa gore le neye mojwadi peo le moji bogobe. Lefoko la me le le tswang mo molomong wa me le lone le tla nna jalo ga le kitla le boela kwa go nna le sa dira sepe mme le tla dira tse di nkgatlhang le tla fetsa tse ke di le rometseng tsona. Amen. Phuthego ka sebaka sena re tlo bitsa moruti wa rona Dr. Reverend Chibalo a tlo gore fa molaetsa wa letsatsi mme a re fa a tla go tsaya serala le mothusi wa gagwe Rre Matlhare re opelele Modimo Hosanna 225. Ke se ke utlwile Jesu ha o mpitsa o mpona ke latlhegile o re wa mpholosa ee ke dumetse nthole morena ntlhatswe ntlhokodisise ke be montle le nna. Ke a leboga.
ka moyeng, ne? Yeah, taba ya ka. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ra le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ho monate moo. It's nice to be here. You look beautiful in your colors. Le leboha le bonala le le bantle ka mebalabala. I could see even the shbalaness are his. Okay. I like it even when you raise your stick, Matabat. Ntate Mathabadi, Okay, we really want to thank God for this day. re lebohela Modimo mo letsatsing le. He is good. O siame. He is always good. Ka dinako tso tsotlhe o siame. That is why we find ourselves happy and enjoying Ke ka lebaka leo re iphumanang re itumetse. and celebrating our heritage. Re keteka ngwao boswa. We are in different colors, Re ka mebalabala e fapaneng. but that's diversity in unity. Empa eo ke kopano e farologaneng. I believe that even when God looks at us, Ke dumela hore le fa Modimo a re lebile He says it's beautiful. o re go gontle. I'm going to share the word of God with you today. Re tlo abelana lentswe la Modimo le lona mo mosong o From the book that is very unusual. book ho tswa bukeng e sa tlwaelegang. Very few people preach on this book Ke ba le bakae fela ba ba rerang go tswa mo bukeng because e. it's not easy to interpret it. Ka gonne ga e bonolo go e tlharolla. I'm also not an expert in this, Mme le nna ga ke mo itseanape foo. but I believe that God is going to help us to understand Empa ke dumela hore Modimo o tlo re thusa hore re the tlhaloganye message molaetsa we want to put across. o re batlang go tlisa mo go lona. Let us pray. A re rapeleng. Our Lord and Heavenly Father, we want to thank you this morning once more for this precious time that you have given us. We thank you for the presence of the Holy Spirit. When we commence here, we could feel him. He was guiding and leading us. And we believe he is going to continue to lead us, to guide us, and to interpret your word. We pray that you open our hearts so that your word can have a place. And we also want to pray that your word should be able to transform our lives so that we can be able to lead the life that can glorify your name. In Jesus' name, the Son of the living God, we thank you. Amen and amen. As I've indicated, I'm going to share the word of God from the book of Revelation. Yaka ke setse ke tlhalositse pelenyana re tlo abelana lentswe la Modimo go tswa bukeng ya tshenolo. The book of Revelation is not easy to teach from. Buka ya tshenolo ha e bonolo go ruta go tswa go yona. But what we know E fela seo re se itseng is that this book was written by the Apostle John, ke gore buka e kwetse ke moapostola Johane known as the beloved disciple. yo o itsegeng ka gore ke morutiwa yo o rategang. What is important is to know the theme of this book. Seo se leng botlhokwa go go itse motlhodithero wa lekwalo le. That is what encouraged me to preach about it. Ke seo se nthotloeditseng gore ke rere ka lekwalo le. The theme of this book, Motlhodithero wa buka e it says, is to encourage the faithful to stand firm go go rotloetsa baitshepi gore ba eme ka tlhomamo against persecution and compromise in the light, kgatlhanong le go gatelelwa and compromise in the light of imminent return of Christ. gore ba emele go boa ga Morena Jesu. Because Christ is coming back for the second time Ka gonne Morena Jesu o tlile go boa la bobedi to deliver the righteous and to judge the wicked. gore a boloke basiami mme a tlhole basenyi. So the book was written to encourage faithful people like you. Ka go rialo buka e ngwadilwe go rotloetsa badumedi ba go tshwana le lona. That we should stand firm
Empa re tshwanetse re eme ka tlhomamo against the power of sin. kgatlhanong le maatla a sebe. The reason why I say this book is a little bit difficult to interpret Lebaka la hore ke re buka e ga e bonolo go e tlharolla. is because this book is what we call an apocalyptic book. Ke buka eo re e bitsang hore ke apocalyptic. A kind of writing that is highly symbolic. Ke buka eo e ngwetsweng ka dika. It unveils and discloses things to come. E bolela le go supa dilo tse di santsaneng di tla. So, maturing people like you Bao ba godileng yaka lona need to hear something from this book. le tshwanetse go utlwa sengwe go tswa mo bukeng e. In the past, I think we were giving you something like milk. Mo nakong e fetileng re lefile sengwe sa go tshwana le mashi. Milk of the word. Mashi a lentswe. But because you are maturing, you need to eat something stronger. Ka gonne le tsamaya le gola le tlhoka go ja sengwe se se maatla. Something that you can chew and digest spiritually. Sengwe se o ka se tšhotlang mme wa gola mo moyeng. We need to eat something like hard food now because we are growing up. Re tshwanetse go ja dijo tse di popota ka gore re godile. Now you will see even from the title of this message, Mme le tla bona go tswa ko motlhoditherong wa molaetsa that o. this is the title for maturing people. Ke motlhodithero wa batho ba ba godileng. What is the title of the message? Motlhodithero ke eng? Blessed promises to the overcomers. Tsholofetso ya ba ba tlholang. I repeat, blessed promises to the overcomers in Jesus Christ. Tshegofatso ya tsholofetso go bao ba fenyang. Immediately you see the word overcomers. O bona lentswe la batlhodi. You will ask yourself, who is an overcomer? O ipotsa gore ke mang motlhodi? And for us to understand exactly who the overcomers are, Gore rona re tlhaloganye gore batlhodi kgotsa bafenyi ke bo mang. we need also to unpack another concept Re tshwanetse re lebelle letlhakore le lengwe known as the Great Tribulation. e itsagaleng gore ke matsapa a tseneletseng. So we shall first understand the two concepts, Re tla tshwanna go tlhaloganya maphata a mabedi a in order to understand the message from the book of Revelation. gore re kgone go tlhaloganya molaetsa o tswa mo bukeng ya tshenolo. We're going to read from Revelation chapter 7, Re tlo bala go tswa mo bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya bosupa. 14, verse 13. Kgaolo ya lesome le bone temana ya lesome le boraro. We shall go back to that one, but we must start with Revelation 14, verse 13. Re tla boela ko go ela empa re simolla ka tshenolo kgaolo ya lesome le bone temana ya lesome le boraro. Let us read from Yona ka phetolelo ya Setswana e buisega bjana. Ke fa ke utlwa lentswe le tswa kwa legodimong le re, kwala o re, go sego baswi ba ba swelang mo moreneng go tloga jaanong. Mowa o re, ee, ba tla bona boikhutso morago ga matsapa a bone ka gonne ditiro tsa bona di ba setse morago. Amen. In English, it reads as follows. Then I heard a voice from heaven say, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Thus, the word of the Lord. Ke lentswe la Modimo. What I want to make clear here is, Se ke ratang go se totobatsa ke se. the dead who die in the Lord Baswi ba ba swelang mo moreneng are overcomers.
ke batlhodi, ke bafenyi. I'm glad that we are talking about the dead when there is no death in the church. Ke itumela gore re bua ka baswi empa go sena leso mo kerekeng. When we preach about this, when somebody has passed on, Ga re rera ka lentswe le go na le mongwe yo o tlhokofetseng, it's difficult for people to understand. go boima mo bathong go tlhaloganya. But from where we have read, this man called John, Go tswa mo re buisitseng monna yo o bitsiwang Johanne, from the island of Patmos, go tswa mo setlhakatlhakeng sa Patmos. God gave him a revelation of things that are going to happen. Modimo o mo senoletse dilo tse di santsaneng di tlo diragala. In other words, he gave us through him what is going to happen to us as God's children. Ka mantswe a mangwe o re file ka mo monna o Johane tseo di santsaneng di tlo diragala. This book gives us hope about the future. Buka e re fa tsholofelo ka bokamoso. If it was not written, Fa e ne e sa ngwalwa, we wouldn't be sure exactly what is going to happen to us when we pass this world. re ne re ka se itse sentle gore go ile go diragalang ga re tswa mo lefatsheng le. But it opened everything for us to know exactly what the future will hold for us. Empa e re buletse tsotlhe gore re bone gore bokamoso bo ntse yang. Then I heard this voice, Ka utlwa lentswe, write this: ngwala, blessed are the dead who die in the Lord from now onwards. go sego ba ba swelang mo moreneng go tloga yaanong. They will rest from their labor, for their deeds will follow them. Ba tla ikhutsa mo matsapeng a bona mme ditiro tsa bona di tla ba sala morago. Now, I want us to look at these people who die in the Lord. Yaanong ke rata gore a re lebelleng batho ba ba swelang mo moreneng ba. If they are blessed, what are the blessings, what are the promises of the blessing that they are going to enjoy in the future? Ha e le gore ba segofaditswe ke eng seo ba ileng go se bona go modimo morago ga gore ba swe. I'm telling you that there is something good that the overcomers are going to experience. Ke a go bolelela gore ka nnete go na le sengwe se ba fenyi ba ileng go itemogela sona. Now, when we read from Revelation chapter 7, Fa re buisa go tswa mo tshenolo kgaolo ke ya bosupa, we read about a multitude of people that were standing before the throne of God. re bala ka ba bontsintsi ba batho bao ba neng ba eme mo teroneng ya modimo. A multitude of people that no one can count. Bontsintsi kgotsa boididi bo e leng gore go ne go sena ope yo neng a ka ba bala. Even good mathematicians, these people, the Bible says, no one could count them. Le ba dipalo-palo ba ne ba sa kgone go ka ba bala. They were standing before the throne of God, Ba ne ba eme mo pele ga terone ya modimo, wearing the white robes, ba apere diaparo tse tshweu, holding palm branches in their hands. ba ne ba tshwere ditlhare tsa dipalema mo matsogong a bona. Then there was a voice Go ne go na le lentswe that came to John, leo le tlileng mo Johanne. and he asked, this voice asked John, who are these people who are standing there? Lentswe le le botsisa Johanne gore batho ba ba emeng fa ke bo mang, Where do they come from? ba tswa kae? John's response was, I don't know, please tell me. Johanne o re ga ke itse, ke kopa o mpolelle. Now let us listen to the response. A re utlweleng tsibogo. I want you to understand this concept of overcomers now. Ke rata o utlwisise karolo e ya bofenyi kgotsa motlhodi, And how you and me can be overcomers. le gore nna le wena re ka nna bafenyi yang. Verse 13
and 14 reads as follows. temana ya lesome le boraro le lesome le bone e buisega yana. Revelation 7, verse 13 and 14. Tsenolo kgaolo ke ya bosupa The Bible says, e re Baebele. then one of the elders asked me, O mongwe wa bagolo a mpotsa, these in white robes, bao ba apereng diaparo tse tshweu who are they and where did they come from? ke bomang le gore ba tswa kae? Verse 14 says, Temana ya lesome le bone e re, I answered, say, you know. ka araba ka re, Morena, go itse wena. And he said, A re, these are they who have come out of great tribulation. ke bao ba tswang mo hareng ha mathata a tseneletseng. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ba tlhatswitse diaparo tsa bona gore nne tse tshweu ka madi a konyana. These are they who came out of great tribulation. Ba ke ba ba tswileng mo hareng ha matsapa a tseneletseng. Maybe the question is, what is great tribulation? Motho o mong potso ke gore mathata kgotsa matsapa a tseneletseng ke eng? I'm coming to that. Ke tla mo go yona. But the people who stood before the throne of God, Empa batho bao ba neng ba eme mo teroneng ya Modimo. the Bible says, Baebele e re, they are here because they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. ba eme mo ka diaparo tse tshweu ka gonne ba di tlhatswitse ka madi a konyana. They have done their job Ba dirile tiro ya bona. when they were still living on earth. Hantse ka nako e ba neng ba santsane ba le mo lefatsheng. They made sure Ba dirile bonnete in their daily life mo maphelong a bona letsatsi le letsatsi. they cleansed their robes Ba tlhatswa diaparo tsa bona in the blood of the Lamb. ka madi a konyana. They knew and understand the power of the blood of Jesus Ba Christ. ile ba itse le go utlwisisa maatla a Morena Jesu. To them, the blood was not shed for in vain. Mo go bona madi a tshollotseng mo sefapanong e ne e se lefela. So they are now called overcomers because they use the blood of the Lamb. Ba bidiwa bafenyi ka gonne ba dirisitse madi a konyana. Now, in 1 John, the very John we are talking about, in Epistle chapter 5, verse 4 and 5, the Bible says, Mo bukeng ya John ya pele e re Baebele. 1 John chapter 5, verse 4 and 5. John wa mathomo kgaolo ya botlhano. Even before he was given this revelation, God has already told him about this overcomer. Pele ha Modimo o mo senolela dilo tse Modimo o setse a mo itsisitse ka bafenyi. For everyone who has been born of God overcomes the world. I like the word. O mongwe le o mong o tsetsweng mo Modimong e nna mofenyi mo lefatsheng. Everyone who has been born of God overcomes the world. O mongwe le o mongwe o tsetsweng mo Modimong ke mofenyi mo lefatsheng. When I stand here, I see men and women, young and old, Ha ke eme fa ke bona bomme le bontate, bašwa le bagodi, who are born of God. bao ba tsetsweng mo Modimong. You believe in God. Le dumela mo Modimong. You believe that his blood can cleanse you from all your Le dumela iniquities. gore madi a gae a ka le tlhatswa. And the Bible says, Baebele e re, anyone who believes in him, o mongwe le o mongwe o dumela mo and go anyone ena, who is born out of him, o mongwe le o mongwe o tsetsweng mo go ena, overcomes the world. ke mofenyi mo lefatsheng. And it went on to say, E tswella pele e re, and this is the victory that has overcome the world, e ke phenyo e bontshang e tlhotseng lefatshe, our faith. tumelo ya rona. Brothers and sisters, Bomme le bontate, please take note of this. tsia se. If you want to overcome things of this world, Ha o batla go nna mofenyi
mo lefatsheng. We need nothing than faith in Jesus Christ. Ga re tlhoke sepe ko ntle le tumelo go Morena Jesu Kriste. Turn to your brother or sister next to you. Do you have faith in Christ Jesus? Botsa o ntseng gaufi le ena gore wa dumela mo go Morena Jesu Kriste. If your answer is yes, then it means you are an overcomer. Ha karabo ya hao e re e, seo se raya gore o mofenyi. Because verse 5 says, Ka gonne temana ya botlhano e re, who is that ke mang overcomes the world o fenyang mo lefatsheng except the one who believes that Jesus is the Son of the living God? o ntle le o dumelang gore Morena Jesu ke morwa Modimo yo o phelang. So this word overcomer is not a strange concept. Ka go rialo lentswe le la gore o mofenyi a se leo le re makatsang. The one who believes that Jesus Christ is the Son of God is an overcomer. Yo o dumelang gore Morena Jesu ke morwa Modimo o mofenyi. Then the Bible says, these people that we see before the throne of God, they have come through out of great tribulation. E re Bible bontsintsi bo boemeng mo teroneng ya Modimo ke bao ba tswileng hareng ha matsapa a tsenelletseng. What is great tribulation? Matsapa le mathata a tsenelletseng ke eng? Take note of this. This is a hard word. Tsia se ka This gore is ke a lentswe le difficult le concept, ke letlhakore le le boima and it's not difficult to understand. mme ga le boima go tlhaloganyega. Here is the explanation. Tlhaloso ke e, Great tribulation matsapa a tsenelletseng is a period of final hostilities and persecution prior to Christ's return. ke nako eo re leng mo hareng ha ditlhokofatso le mathata pele ha Morena Jesu a bua. Let me explain it in the easy way. E re ke tlhalose bonolo. The Bible says, Bible e re before Jesus Christ comes for the second time, pele ha o re Morena Jesu a buela bobedi, just before he comes, pele ha o re a bue, it will be very tough on earth. go tla nna boima. There mo will be lefatsheng. persecutions. Go tla nna bao ba tlhokofadiwang. People will be persecuted for their faith. Batho ba tla tlhokofadiwa mo tumelong ya bona. But those who can come out of that great tribulation Batho empa bao ba tla kgonang go tswa mo hareng ha go tlhokofadiwa mo are the ones that we call the overcomers. ke bao re ba bitsang gore ke bafenyi. Because during that persecution, Ka gonne ka nako e ya kgatelelo le go tlhokofadiwa, some of those, the people who are weak in faith, bao ba leng bokoa mo tumelong they will reject faith. ba tla ikgathollosa tumelo. Jesus himself talked about that. Le Morena Jesu ka boena o ile a bua ka seo. When you have time, read Matthew chapter 24. Ha o ka buisa Mateo kgaolo ya 24. Matthew 24. Mateo kgaolo ya 24. I just only want to read verse 12 and 13. Ke rata go buisa temana tse pedi, The- lesome le bobedi le lesome le boraro. The Bible says, because of the increase of wickedness, Ka ntlheng ya koketsego ya bosenyi le bopelompe, during that time of the tribulation, ka nako eo ya maima, the love of most will grow cold. lerato la motho le tla tonya, But the one who stands firm to the end will be saved. mme o tla emang a tlhomame go fitlha ko bokhutlong o tla bolokega. That's why I said today I'm going to give you something hard, not soft. Ke ka lebaka leo ke re ka jeno ke tlo lefa sengwe se se popota e seng se se bolete. Something hard, but we need to know about these things. Sengwe se se popota seo re tshwanetseng go itse ka sona. Because the increase of wickedness, Ka ntlha ya gore sebe le bopelompe di a oketsega, the love of most will grow cold. lerato la madi le tlo nna le letonyang. I think we've already started experiencing
this life of wickedness. Ke nagana gore re setse re itemogetse bophelo bo ba bopelompe. If you can count how many preachers are in jail today, Ha o ka bala gore baruti ke ba bakae ba ba leng ko ntlong kgolegelo ka jeno. wicked men of God Banna ba modimo ba ba pelo dimpe. who abuse men and women in the church Bao ba sotlang banna le basadi ka mohare ha kereke. in the name of the Lord. Ka lebitso la modimo. This shows that this wickedness is already here. Seo sa bontsha gore bopelompe bo le sebe se setse se le teng. And when followers of these preachers realize these men are not doing the right thing, Ha balatedi ba simolla go bona gore monna o ha a dire se se tshwanetseng. they become discouraged in faith. Ba swaba mo tumelong ya bona. I want to tell you, never lose hope. Ke rata go bolela ke gore o se ke wa latlha Be tsholofelo. stronger and stronger and stronger. Nna o tiile. Even the so-called the bishops or men or ministers of the word or pastor, even if they are doing something wrong, stand fast on Le God's ha e le side. gore baruti dibishopo banna ba lentswe la modimo nna o tlhomame o tiile. Be strong. Tia. It is not easy, but be strong on the word. Ga go bonolo empa tia mo lentsweng. Today, I want to share with you some of the blessed blessings. Ka jeno ke rata go abelana le wena tse ding tsa ditshegofatso. I was just giving you the background. Ke ne ke lefa le morago fela. Remember the topic that I've given you. Gopola setlhogo seo ke lefileng sona. Blessed promises of the overcomers. Ditshepiso tsa ditshegofatso go bao ba tlhotseng ba fenyi. And I believe that these promises are going to encourage you Ke a dumela gore ditshepiso tse kgotsa ditsholofetso di tlo le rotloetsa to continue as an overcomer in this world. gore le tswelle go nna ba fenyi mo lefatsheng le. These are great and good things. Ke tse dikgolo le tse di siameng. You and me are going to enjoy this. Nna le wena re ilo itumelela se. And I wish they can encourage us to stand on the word. Mme ke rata e ka di ka go rotloetsa Point gore num- o eme mo lentsweng. Point number one, Ntlha ya mathomo, look at this. lebella se. These are the blessings, Tse ke ditshegofatso. blessed promises Ditshegofatso tsa ditsholofetso to the overcomers. go ba fenyi. Not ordinary Christians, E seng mokreste fela. or not all those who are following others when they go to church, E seng bao ba salang ba bang morago ga ba ya kerekeng. not knowing why they are going to church. Bao ba sa itseng le gore ke ka ntlha ya eng ba ya kerekeng. So these are the promises of those who are the overcomers. Tseo ke ditsholofetso tsa bao e leng ba fenyi. Revelation 3 verse 5. Tsanolo kgaolo ya botlhano temana ya bo That's promise number one. tsholofetso ya mathomo. Listen carefully. Utlwella sentle. Listen carefully. Utlwella sentle. Take out your pen and write it down. Ntsha pene ya gago o kwale. Because it will help you to continue to be an overcomer in this Ka world. gonne e tlile go thusa go tswelela o nne mofenyi mo lefatsheng le. Revelation chapter 3 verse 5 reads as follows. Tsenolo kgaolo ya boraro temane ya botlhano e buisega yana. He who overcomes Yo e leng mofenyi shall be clothed in white garments, o tla apeswa ka diaparo tse tshweu. and I will not blot out his name from the book of life, Nka se tlose lebitso la hae mo bukeng ya bophelo. but I will confess his name Ke tla netefatsa lebitso la gagwe before my Father mo pele ga Rre and before his angels. le mo pele ga baengele ba hae. This is Jesus Christ who's speaking here. Ke morena Jesu yo o buang fa. Under the revelation of John, John the beloved disciple. Mo tlase ga moratiwa yo o ratiwang e leng Johanne. He who overcomes
yo o fenyang there will be some angels go tla nna le manyeloi who will come bao ba tla tlang and close this person ba ba tlo tswallang motho o in white garments. ba mo apesa diaparo tse tshweu. Please note this. Ke kopa o lemohe se After death, morago ga leso because all of us are going to die here. kaofela ha rona re tlo swa. This is not good news. Ai, Tell the person next to you, you are going to die one day. hey, You don't want that. Okay. Okay. The Bible says Bible e re when Jesus comes for the second time, ha morena Jesu a tla la bobedi the people who are dead, bao ba tlhokofetseng they will be the one to be resurrected ke bao ba tlo tsusiwang to join Christ in the space. gore ba nne le morena Jesu mo a leng mo teng. But those who will still be alive, Bao ba santsaneng ba phela they won't die. ba ka se swe They will be transformed. ba tla fetolwa Their bodies will be glorified. mebele ya bona e tla halaletsa Their bodies will be transformed. mebele ya bona e tla fetolwa Now, these transformed bodies mebele e fetotsweng are the bodies that are going to be closed by the angels. ke mebele eo e tlo apesiwang ke bankgele. Now, this you accept, Le amohela e the transformation, ya go fetola not the dying. e seng leso. Okay. Go lokile. Now, Jesus says here, Morena Jesu o re mo all who are overcomers, bao e leng bafenyi there will be some angels who will be ready to clothe you. go na le baenghele ba emeng sejaro go le apesa. And it seems like as we are living, Go bonala gore yaka re phela there are angels who are always watching us. go na le baenghele bao ba re tlhokometseng bao ba re lebelletseng. When we are living by the word, Ha re phela go ya ka lentswe they keep on measuring us ba re lebella and preparing the gowns for us, ba lokisa le diaparo tsa rona so that the day we are transformed into the new world, gore ka letsatsi leo re tlo fetolelwang mo lefatsheng le le we are not naked. ha re maponapona We are dressed in white, re apesitswe ka bosweu dresses of our own size. diaparo tseo di re lekanang. Now, let me say something about the white garment E re ke bolele sengwe ka diaparo tse tshweu and its design. le gore di dirilwe bjang. The Bible says, Bible e re those who overcome sin become the bride of Christ. bao e leng bafenyi ba sebe e nna banyadiwa ba Kreste. I wonder whether you understand this. Ha ke- ha ke Those who tlola. overcome sin, Bao ba fenyang sebe whether you are a man or whether you are a woman, le fa o le monna kgotsa mosadi you become the bride of Christ. o nna monyadiwa wa Kreste. They are clothed with robes of their correct size, Ba apesiwa ka diaparo tseo di ba lekanang. robes that are without spot or wrinkle. Diaparo tse di tlhwekileng A sign of holiness. seo se supa gore o tlhwekile. And in Ephesians chapter 5, verse 27, the Bible says, Mo bukeng ya Baefeso Bible e re because they have kept themselves pure from sin, ba ile ba itshwara e le ba phepa mo sebeng. the white garments will testify of their purity for all eternity. Diaparo tse di tshweu e tla nna sesupo sa go phepa ga bona go ya bokhutlong. Can you see the meaning of these white gowns? O kgona go bona bokao
ba diaparo tse tshweu tse. Immediately you cross over the other side. Ha o tshelela ka ntlha ela, As an overcomer, yaka mofenyi, that robe, that white robe, seaparo seo se se sweu will be testifying e tla nna bopaki your purity ba go hlweka ha gago for all eternity. go ya ka bosakhutling, And as a result of their obedience, mme go ya ka boikobo ba bona, their faithfulness, tumelo ya bona and patience in being overcomers, le boikobo ba go nna bafenyi, they have the right to walk together with Jesus in white. ba na le tokelo ya go tsamaya le morena Jesu Kriste ba apere bosweu. And as overcomers, Yaka bafenyi, their glorified bodies deserve this. mebele ya bona e segofaditsweng e tshwanetse ke diaparo tseo. Revelation 19 verse 8 gives us the description of the material. Buka ya tshenolo kgaolo ya lesome le borobong e re fa ka mokgwa o diaparo tseo di rukilweng. That you are going to wear Diaparo tseo o ileng go di apara as an overcomers. yaka mofenyi. It says, E re the description of the material of the garment, the robe is made of fine linen, seaparo seo se dirilwe ka lesela le le boleta and is bright and clean. yaka se phatsima ebile se le phepa. Fine linen here stands for righteous acts of God's holy people. Mme seaparo seo se bontsha yo emeng ka tolamo mo modimong. Are we still together? Re santsane re le ba botlhe, Hard stuff, but you must hear it. le tshwantse le o di utlwe. Le So ha e le you boima, can be proud le ka nna motlotlo that at least something is happening, some preparation is being made gore ditukiso di dirilwe for you as an overcomer. mo go lona yaka bafenyi. That's point number one Ke ntlha ya mathomo of the promise. ya tshepiso. So you should be dancing and celebrating to say, hey, I am going to be in white. Le tshwanetse le itumelle le keteke ka gonne le ile go apara bosweu. I'm going to walk with Christ in a white O robe. ile go tsamaya le Kriste ka diaparo tse tshweu. And Jesus is going to continue to confess my name before the Father. Morena Jesu o tlo tswella pele go bolela lebitso la me mo pele ga rre And also before the angels. le mo pele ga baengele. Just now I'm going to talk about the name. Ke tlo bua ka lebitso e sekgale. So point number one, they will be clothed in a white garment. Point number two, Ntlha ya bobedi I'm about to finish now. ke haufi le ho fetsa. I'm going to only give two promises. Ke tlo fa ditsholofetso tse pedi fela. Yeah. Point number two, Ntlha ya bobedi, overcomers will be given hidden manna. bafenyi ba tlo fiwa manna a fitlhilweng. Number two, white stone. Ntlha ya bobedi, matlapa a masweu. And in this white stone, there will be a new name. Ka mohareng ha diaparo tse tshweu tse, go tlo nna le lebitso le lešwa. Can I repeat this? Nka boeletse. Let me read Revelation chapter 2, verse 17. E re ke bale buka ya bobedi ya tshenolo, temana ya lesome le bosupa. He who has an ear, let him hear Yo na le tsebe a utlwe what the Spirit says to the churches. se moya o se bolelang diphuthego. The one who conquers, Yo a fenyang I will give ke tla mo fa some of the hidden manna. tse dingwe tsa manna a fitlhegileng. You remember when the Israelites were moving from Egypt to Canaan? Le gopola ga baIseraele ba tswa Egepeta ba ya lefatsheng la tshepiso. Somewhere on the way, they became hungry. Kae mo sebakabakeng ba ile ba tshwara ke tlala. And they complained to Moses.
ba ngongorega ko go Moshe. Moses spoke to God, Moshe a bua le Modimo. and the angels brought manna to them. Manyeloi a tlisa manna go bana ba Israele. Food prepared by the angels. Dijo tseo di rulagantsweng ke baengele. They enjoyed it. Ba di itumella. Now, from where we have read, Go tswa mo re buisitseng fa. that manna was not finished. Manna ao a ne a sa fela. Some of that manna is hidden A mangwe a manna ao a fitlhile in heaven ko legodimong. for the overcomers. Mme a emetse bafenyi. You, as an overcomer, Wena yaka mofenyi. if you can be an overcomer, Ha o ka nna mofenyi. there is a special manna preserved for you. Go na le manna a ikgethileng a lokiseditswe wena. You are going to enjoy it, O ile go itseng. except the person who received it. Ko ntle le o a le amogelang. Hidden manna, Manna ao a fitlhilweng. food available that will be made available to the believers who overcomes. Dijo tseo di tlo fiwang badumedi bao e leng bafenyi. We shall eat in heaven, Re tla ja ko legodimong. especially those who love food. We shall eat. Bogolo bao ba ratang dijo. Ho tla jewa. So be ready. Itukiseng. So our transformed bodies will eat. Mebele ya rona e fetotseng e tlo ja. So that hidden manna is the nourishment given to everyone who overcomes. Manna ao a fitlhilweng ke dijo tsa dikotla tseo di tlo fiwang bafenyi. If you don't overcome, Ha o sa fenyi, you will never taste this manna. o ka seke wa di latswa. So that's why I see this as an encouragement Ke bona se e le thotloetso that I should do the best gore ke tshwanetse ke leke in order to eat that manna. gore ke kgone go ja manna a. Okay, now let me talk about the white stone. E re ke bue ka letlapa le lesweu. You must understand this. Utlwisisa se. Even though it's hard stuff, please understand Le this. fa go le boima utlwisisa. When the book of Revelation was written, Ha buka ya tshenolo e kwalwa, a white stone was equivalent to what we call innocence. letlapa le lesweu le ne le lekantshwa le go se nneng le molato. When a person was tried for a crime, Ha motho a ne a tlholwa go molato o rileng. a white stone signified no guilt. Letlapa le lesweu leo le supa gore ga ana molato. And a black stone signified guilt. Letlapa le lentsho le raya gore o molato. So in this sense or in this context, a white stone is a symbol of whom you have become throughout your faithful life on earth. Mme ka go rialo letlapa le lesweu le bolela tsela e o e tsamaileng mo lefatsheng o fitile mo dinthong tso tsotlhe. All the victories that you have attained Ditlholo tso tsotlhe, diphitlhelelo tso tsotlhe tse o di fumaneng will be reflected on that white stone. di tla bontshiwa mo letlapeng le lesweu leo. It shows your rock hard faith and purity. Le bontsha gore tumelo ya gago e itsetsepetse. And the message it gives is, Molaetsa o le fang ke o. on earth, your faith was tested. Mo lefatsheng tumelo ya gago e ile ya lekiwa. But here in eternity, it is proven. Mme ko bokhutlong ko bofelong e ile ya bontshiwa. Do you get the point? Wa So, utlwisisa? so in other words, that white stone Ka mantswe a mangwe letlapa le lesweu le was just an indication to say, you have done it. ke leo le bontshang gore o dirile. This is your integrity. Seriti sa gago ke This is ese. your position now because you have overcome. Maemo a gago ke a ka gonne o mofenyi. Let us pass now to the new name. A re feteleng mo lebitsong le lesha. It says a new name E re lebitso le lesha on the stone. mo letlapeng.
that no one knows except the one who receives it. leo go senang wa le itseng ko ntle le o a le amogelang. Can I say this? Nka bolela se. I loved when I read this book, especially this verse. Ke rata seo ke se badileng bogolosegolo temana e. To say all of us who will be overcomers, E reng ba botlhe bao re leng bafenyi we shall be given new names. re tla fiwa mabitso a mašwa. And these new names will be reflected on the white stone. Mabitso a tla ba a kwadilwe mo letlapeng le lesweu. When you look at the stone, Ha o lebelela letlapa le, you will see your name, o tla bona lebitso la hao. your new name. Lebitso la hao le lešwa. The person standing next to you won't know it. Yo emeng haufi le ena a ka seke a itse. You look at it Wa lebella. and say, hey, this is my new name. O lebelle hore lebitso la ka le lešwa ke eng. My name is Kartishasa. Lebitso la ka ke leo. Nobody knows about it. Ha ona wa itseng ka lebitso leo. The name will reflect the battles that you have stood in. Lebitso le tlo bontsha seo kileng wa se emela. And the sufferings that you have endured. Ditshotlego tsotlhe tseo kileng wa di itemogela. That new name will illustrate who you have become because of your faithfulness and God's grace. Lebitso leo le tlo bontsha gore o mang le tumelo ya gago mo modimong. The new name is equated to the battles and victories you have won. Lebitso le ke bokao ba dintwa le ditlholo tseo kileng wa tswa mo go tsona. Before you died. Pele ga gore o swe. And you will immediately identify with that name. Mme o tla be o bontshiwa ka lebitso le le mpšha. It will be the ultimate symbol of victory and transformation. E tla be e le sesupo sa go tlhola le go fetolwa. What is your name? Lebitso la gago ke mang? Can you tell your name to the person next to you? Your name, your African name. Bolela o ntseng gaufi le ena lebitso la gago. La setho. An African name. Lebitso la setho la seAfrika. Many of our names Mabitso a rona a mantsi do not fit the heavenly places. ha kgone go tsena ko legodimong. Think of the names like Machakala. Nagana lebitso Matlakala. These kinds of names don't have a place in heaven. Mabitso a ntseng yana ha ana tulo ko legodimong. Think of other names Nagana ka mabitso a mangwe that are curses a e leng gore ke kotlo mo wena and complaints from the parents. le dingorego tse di tswang ko batswading. They gave you that name. Ba o file lebitso leo. So those names, Mabitso ao they do not fit the heavenly places. ha kgone go tsena mo legodimong. How can God call you Machakala in heaven? Modimo a ka o bitsa bjang Matlakala ko legodimong. No, you can't be called that name. O ka se bitsiwe ka lebitso leo. That's why all of us, all our name are going to be changed. Ke ka ntlheo mabitso a rona ba botlhe a ileng go fetolwa. Maybe some of you are complaining about the name given to you. Motlhomong ba bangwe ga le itumelele mabitso a le a Things filweng. are not going well because of this name. Dilo ga di o tsamaye le sentle ka ntlheng ya lebitso le. There are people with the name, they don't love me. I'm Go very na fool. le ba bang ba na le mabitso a re ga ba nthate. And everybody hates you O mongwe le o mongwe o tlhoile because of that name. ka ntlheng ya lebitso leo. Thank God all our names are going to be changed. A re leboge Modimo ka gonne mabitso a rona ba botlhe a ile go fetolwa. We are going to be given new names that fit the holy places. Re ilo fiwa mabitso a mampšha a loketseng tulo e And it boitshepo. stands to reason that these names be changed.
re tshwanetse re utlwisise hore mabitso a tlo fetolwa. This is what is going to happen in the future. Ke seo se tlo dirahalang mo nakong e tlang. This white stone Matlapa a masweu, and the new name mabitso a mampšha, and hidden manna manna a fitlhilweng and a white robe le diaparo tse tshweu are going to be given to those who overcome. di tlo fiwa bafenyi. I just want to conclude now. Ke rata ho fetsa yanong. These that I was talking about Tseo ke neng ke bua ka tsona are the blessings of the overcomers. ke ditshegofatso tsa bafenyi Or the dead who die in Christ. kgotsa baswi ba ba swetseng mo moreneng. I've realized you don't like the word dead. Ke lemohile hore ha le rate lebitso le la ho swa. But let me use the word overcomers. E re ke dirise lentswe la bafenyi. Do you and me qualify to be overcomers? Nna le wena a re na le tshwanelo ya go nna bafenyi na. Just ask the person next to you. Do you qualify to O be an tse o overcomer? ntseng haufi le ena Are you an overcomer? gore a o mofenyi na. Are you an overcomer? A o mofenyi na. Be honest with yourself. Nna le nnete Are you an overcomer? o mofenyi na. The answer is yes. Karabo ke ee. Capital letter Y-E-S. Ka tlhaka tse kgolo. If we think we don't, Ha e le hore re nagana hore ha re bafenyi, let us do something about it. a re dire sengwe ka tsona. The fact that we are still alive, Ka ntlheng ya hore re santsane re phela, it means we can still change and become overcomers. seo se raya hore re ka fetoga re nne bafenyi. And to be an overcomer Hore re nne bafenyi, and enjoy all those blessings that I was talking about, re itumelele ditshegofatso tse tsotlhe tse ne ke bua ka tsona. this is possible by simply confessing your sins. Seo sa kgonega ka go ipolela dibe tsa gago. Forsake them O di tlogele, and allow the Holy Spirit to guide you o dumelele moya o boitshepo go laela in your daily life. mo bophelong ba gago ba letsatsi le letsatsi. Remember the blood of Jesus Christ Gopola madi a morena Jesu Kriste is readily available to cleanse us from all our sins. a teng go re tlhatswa dibe tsa rona. When you become the overcomer, Ha o nna mofenyi, remember the new white gown, gopola diaparo tse tshweu tse mpšha, the hidden manna, manna a wa fitlhilweng, the white stone with your new name matlapa a masweu ka lebitso la gago le lešwa is waiting there for you. di go emetse. Ho tla ba monate. It will be nice. Please join me. I'm heading there. A rieng ka gonne le nna ke ya koo. Tell the person next to you, please join me. I'm heading there. Bolela o na le ena gore a re ye. Ho tla ba monate. Amen. Amen. O ya hala, o ya hala, lela Jesu, Jesu, wama kot, hala lela, o ya hala, lela, o ya hala, lela, Jesu, Jesu, wama kotla. A re rapele, wa halalela, wena Jehova wa makgotla. Lefatshe lotlhe le tletse ka kgalalelo ya gago. Morena le modimo wa ka, ke tla mo go wena mo mosong wa letsatsi le.
Ke tlisa ditebogo boemong ba bana ba gago. Yaka o kile wa re tlosa ko metseng ya rona mo re adimileng metlotlwana ya rona teng. Mme wa re tsamaisa ka dikoloi tsa mollo Modimo wa ka. Wa re sireletsa le mo dikotsing tsa ditsela. Gore re tle ka mohareng ha ntlo ya hao ya thapelo. Mo re amohetseng lentswe la hao le le phelang. Lentswe la hao le le sa foseng. Lentswe la hao le le re hopotsang gore ha re le mo lefatsheng re se ke ra itebala. Re tshwanetse re dire ka thata gore diaparo tsa gago tseo re diretseng tsona tse tshweu di re emetse. E re ha o fetola mebele ya rona gore e kgone go tsena ko legodimong. Mabitso a rona a mo lefatsheng, mabitso a rona a tletseng dithogako, mabitso a rona a tletseng ditshele, a ke a sale mo lefatsheng. Mongwe le mongwe wa rona a fumane lebitso le lempšha leo le ngwetseng mo letlapeng le lesweu. Modimo wa ka o tlile go re fepa ka dijo tsa manna tseo di fitlhileng, tseo di beetseng rona bao re leng batlhodi. Ka go rialo Modimo lentswe la hao le re gopoditse gore ha ra tshwanna go nna re itebetse, re tshwantse re itukise ka gonne le bolela gore go sego baswi ba ba swelang moreneng. Go tlo nna bopelotlhomogi bjang gore rona ha re swa re se ke ra swela ko go wena ka gonne re ka se kgone go bona mmuso wa gago. Modimo wa ka ke a rapela gore lentswe leo re le rutilweng a ke le tsene ka mohareng ga dipelo tsa rona. E nne le bone mo tseleng tsa rona tse di leng lefifi, le tlose dikhupi le dikgoreletso mo maphelong a rona. Le re bule matlho re kgone go bona tseo di siameng le tseo di sa siamang. Ka ntlheng ya madi a Kreste ao a ileng a tshologa mo sefapanong, ao a re tlhatswitseng dibe tsa rona, ao a re tlhatswitseng diaparo tsa rona gore e nne tse tshweu re nne le tokelo ya go tsena ko mmusong wa gago. Modimo wa ka segofatsa mongwe le mongwe yo o utlwileng lentswe le, mme a se ke a le utlwa, a le dirise, a phele ka mokgwa o le mmolelelang ka teng gore a kgone go nna le tokelo ya go tsena ka kgoro ya legodimo. Ke rapella le moruti wa rona Modimo yo o mo fileng botlhale, yo o mo fileng mantswe a gore a tlo ema mo mosong wa letsatsi le, go gasa lentswe la hao le le phelang, go gasa peo mme e wele mo mmung o lokileng gore nne le dikenywa tseo di lokileng. Modimo wa ka ke a mo rapella ga mmogo lelapa la hae, tswelela pele o ba seofatse, o ba tiise, o ba sireletse ka moya wa gago o boitshepo. Ke rapella leloko le lengwe la phuthego ya gago ya Akasia Modimo, bao ba leng teng le bao ba seng teng. Tswelela pele o tshollele moya wa gago o boitshepo o e tla nnang segopotso sa rona ha re tswa mo tseleng o re buse go kgona go dira seo se siameng. Modimo wa ka ke go rapetse, ke go kopile tsotlhe tse Modimo le tse dingwe ke di kopa mo lebitsong la Rara Morwa le la moya o boitshepo. Amen.